Ito yung report ni Idol Lawrence Mesa, local business owner ti Ilocos Norte. National winner ka na po the 2025 Productivity Olympics ti Department of Labor and Employment. Detalye ka natin ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Indra kurak ni Mr. Alan Ventura nga isu dati nagbali na regional ken national winner itikal kalpas at 2025 Productivity Olympics babaen ti Department of Labor and Employment ken National Wages and Productivity Commission. Kunana adak kala pamadayo daytoy ken eye opener para kadagiti MSMEs ken local business owners kay pakita ken ilaban da dagiti inobasyon iti negosyo da. Imbaga na anapinta sa programa daytoy ti Dole gapu ta mag-ikant importansya dagiti babasit a negosyante. So ito pong sinalihan po namin is the Productivity Olympics po. Ito po yung programa po ng DOLE, NWPC, and RTWPB. Actually, napakalaking opportunity po na binigay po sa amin itong programang ito dahil dito po namin na ibahagi po yung mga naging programa po din po ng kumpanya po namin since 2023 and 2024. So, naibahagi po namin yung mga nagawa po namin, yung innovation, yung aming mga naging trabaho po during that year. So, nabigyan po ng pansin yung mga nagawa po namin mga proyekto po. Katulad po no, dun sa Project Kabuhayan System po namin, dun sa Project Polish po namin, and of course, yung tulungan system po dito sa aming mga kapwa negosyante po or distributors po ng aming company. May naig iti daytoy ket imbata ni Mr. Ventura nga isu dati agbalin na pagwadan dagiti amin na babasit a negosyante iti Ilocos Norte. Gapu iti daytoy a pamadayaw ti BB Sweets Company ket adunton dagiti MSMEs ken gastapay ken dagiti local business owners a maadaan iti kastingan laing nga agturong iti Beneg National. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.